kapintasan, ta naglabasit day tarupam. Iday mo, anaahitan, sino katang pinaugedam. Buok mo anakulayan, pintas nga aglaplapusanan. Tidakas nahan nga nila kay mo, tiin ka isagsaganaan. Met nga tay makibibiyang, no isuti pagragsakam. Uray pa'y amin ken kakit na yunam, sa ngulikod pa ekstensyonam. Angem ko may sardeng mo kuman, talakay mo alipliputam. Ta isuti na ngaklon kanyam, idi bardang isit ka pa ilang. Ay maulawak sa wen, maulawak sa Mildred. Jakmeten mataro san tigtignay mo analimed Mildred. Unak no tay ka den nam nga asawa tiin ka ipatpateg. At dalagarod ken kandi ka payla amarmarnek. Sa Mildred, jakmeten mataro san tigtignay mo analimed Mildred. Kunak no tay ka den nam nga asawa tiin ka ipatpateg. At dalagarod ken kandi ka payla amarmarnek. Si kantay ka baknangan, tiladat pagpalpala ilangam. 24 oras ka nga online, puro selfie karga na ta timeline. Kasano nga tamit tay pamilyam, dimpay pulos ang mapagserbiyan. Kasta lang arudan iti ubram, balang kantis kanto pailang. Manang kuwad dapay oras mo, at anangin day tabiyag mo. Maan anuno nangisit kudil mo, wenno narasay takid kiday mo. Inapateg may satlakay mo, tay nangaklon ken kat si bubuo. Papudawem day tapuso, day tapintas anapudno. Papudawem day tapuso, day tatpintas anapudno. Naminsan nga altaw na pana
subok at panagbiag ko. Che! Kasanyakan yun, di ba ukong ko? Sa kisapit, panatangis ko. Tsaga, pumalaki ang amo. Baklamit kayang tinog ko. Gawa po, dito nakatalkan. Tasya punay na akalan. Uray na taraki, pero dapat yun, huwag gamit amang limlimo. Uray na taraki, pero dapat yun, huwag gamit gayam-gayam ko. Uray na taraki, pero dapat yun, huwag gamit gayam-gayam ko. Anda inak na sabat umakit ngem na lapsat inis ma kitkimid ma nagtibayo tuy kaundat do tilang tinet paudi di pa maginawa sexy at ang wensan ti 60 yung ay na kailat makagargari umakit nga agpaiso napigsa pa'y lakin na babato makaalino ti patong na makaparuso pa'y lakin nila agbabaketa isut kun nada kanya uray manuy uyawen dat di damit rikna tuy marikna agbabaketa kudno nga agbabaketa di dangamin na mutiganas di bakit akainayan aya agbabaketa kudno nga agbabaketa di dangamin na mutiganas di bakit akainayan aya ipumatol iti bakit kaskala at tatlangit awan sa pulin di kinasamit arakok na ken inage di bakit nasingsingpet nabangbanglu awan mintis uray dukuri bet-bet awan sa pulin minakinagaget dakelariro tay kunkunada nga amoy lupa ti angot da di bakit akaromansa nagpay tuma ti ganas na agbabaketa isut kunkunada kanya uray manuy uyawen da di damit rikna tuy marikna agbabaketa kudno nga agbabaketa di dangamin na mutiganas di bakit akainayan aya agbabaketa kudno nga agbabaketa di dangamin na mutiganas di bakit akainayan aya ipumatol iti bakit kaskala at tatlangit awan sa pulin ti kinasamit arakog na ken inage di bakit nasingsingpet nabangbanglu awan mintis uray dukuri bet-bet awan sa pulin minakinagan
Takilariro tay kunkunada nga amoy lupa ti angot da. Di bakit akarumansa nagpay duma ganas na. Agbabaketa isut kunkunada kaniya. Uray manuy uyawen da di damit ritna tuy marikna. Agbabaketa puno nga agbabaketa di dangamin na mutiganas. Di bakit akainayan ayat di dangamin na mutiganas. Di bakit kainayan ayat. Asawa pilyet utay adot kwarta na. Uray bakit ako ribet-bet agpay sutay kunkunada. Uray bakit no masulay agwa nukut kuder ay kumayet keda. Ay wen kut kudem kumagat kut kudem nagatel. Ari kapem magtimbo-timbokel kita kutun nakadakdakel. Ay kagat na alumabaga na kagat-gatel lakas laaba. Indem kutun tital-talo. Kay kayat ko langem tay baklangem tay babae abungang era. Tatay bakla pasak mula magulimeg da. Gem tay babae abungang era. Sigurado pa'y nga skandalosa anang sabna mangigtikan ruban. Ay wen kut-kudem kumagat kut-kudem nagatel. Ari kapem magtimbo-timbokel kita kutun nakadakdakel. Tay kagat na alumabaga na kagat-gatel lakas laaba. Indem kutun tital-talo. Kaya kulangin tay baklangin tay babae nga bungang era. Tatay bakla pasak mula magulimeg da. Ngem tay babae bungang era. Sigurado pa'y nga skandalosa anang sabna mangigtikan ruba. Indem kutun tital-talo. Batuta ni tatang, dakkel timurdong na, mabalin abalaan, taadda amot na. No peace item, adda ipugsik na, uray lang ang maulaw, di matamaan na. Batuta ni tatang, tawid natin lulukwan,
iranta, ngay sabot tuntukin ka, ison ko di ay ayan ka, into magpastigal ay sa. Lumapet-petang di tanto malipatan, batuta ni tatang dakkel timurdong na, mabalin abalaan taanda abot na, no peace item at da ipugsit na, uray laang maulaw di matamaan na. Magusgustuan na ay ayamen ni nanang, nukitira biing agron dadatatang, at itlog batuta na isot o sarenda. Tuymek batuta, lalukmek anabaken, ngem tirigat na kitamaan na lumuntek, batuta iranta, ngay sagot untuken ka, ison ko di ay ayang ka, inton malpas di kalay sa. Ison ko di ay ayang ka, inton malpas di kalay sa. Alauna ng gabi nang kami ay banatan ng mga rebelde, sila ang aming kaaway. Mayroong isang araw kami ay naubusan ng rasyon na bala, ulam at pagkain. Mag-uumaga na nang matigil ang labanan, nang mahawi ang usok, bangkay ay nagkakalat. Company ng Philippine Marine, sila ang dumating na aming reinforcement. Sa Alpha Company ng Philippine Army, kami ang starfighter sa Tuguran, Basilan.
bagangkong lukampay di ka makaya. Umiga company ng Philippine Army, sila ang dumating na aming reinforcement. Sa Delta Company
ni Mang Boyet na peklan a babaero. Tirain na uray painokim mabaliw. Awan pilyen na nga lang uray sino. Basta nagblaus ken nagpalda sige manso. Certified a chick boy ni Mang Boyet. Patulan na uray anyat itsura na. Na minsan nga aldaw na buking ni bakit na. Ngadda sa bali akakit-kibin na. Ay Mang Boyet na alakan nagkararagken naglemengkan. Ni bakit mo sarsaraken nakan at dapay igem na abadang nukumangamin linepelam taarem mo ngaglaplapunusan ay awan kumati problema tatimigre nga asawam. Ni Mang Boyet natangken ti ulo na. Di agnakem muray palken ni bakit na. Gaputi arem na adi matepelan. Ni Boyet kanayong nga madugulan. Ay Mang Boyet na alakan agkararagken naglemengkan. Ni bakit mo sarsaraken nakan at dapay igem na abadang nukumangamin tinepelam taarem mo ngaglaplapunusan ay awan kumati problemam tatimigre nga asawam. Ay Mang Boyet na alakan agkararagken naglemengkan. Ni bakit mo sarsaraken nakan at dapay igem na abadang nukumangamin tinepelam taarem mo ngaglaplapunusan ay awan kumati problema tatimigre nga asawam. Ay Mang Boyet na alakan agkararagken naglemengkan. Ni bakit mo sarsaraken nakan at dapay igem na abadang nukumangamin tinepelam taarem mo ngaglaplapunusan ay awan kumati problema tatimigre nga asawam. Ay apo Barok Boyet, binagbagaan ka lang ganun gabi din. Di ka tumat gamin mamatmatikan ni Lulong nga simpot. Deta di maganganad mo Barok.
Speaking of reality, dahito man ti may isang kantang maipaay ka dagiti lalaki nga saan da natakdiran ti kinalalaki da. Kantalaing karubang no daman kinagpaisuanan na ay ket respeto para kanya data narigat ti nagbalin nga kasasaad da. Ngem nagmayat nga buyaen. Para kanino? Secret. Nagtarakit pukis mo, nagtaer ti takder mo, nagtakkel tamasels mo, borburan pa'y barukong mo. Kabut-buteng day talangam, pati tirong apandakalisyan. No nagnakan ti kaadwan, talyawan data pustura. Kaadwan na babae, arapa abda katrabii. Day tamat, jo abagim, kaayayo da akirni. Ngeman yan, akitut mi, tilaing mua ng pili. Sinarak mo, kay babae, anang pirdit kinalalaki. Sirok ti pandiling, kinalalakim na kadulin. Aglabakin at kupin, agaw awir kapay di upin. Aglansyaken at sagar, agpisukin agdengdeng. Daykat naganag mo, iti kapipili. Adu kanot pinaspasangit mo, inararem sampiranawan. At dapay tinagsamal, na mati nga ikalaysam. Harig na paikit na dalisan, inalampay aninang. Anya tata, tirupam nakasarat sunat na bakna. Sirok ti pandiling, kinalalakim na kadulin. Aglabakin at kupin, agaw awir kapay di upin. Aglansyaken at sagat, agpisukin at dengdeng. Daytat naganap mo, iti kapipili. Nagmayat, abuyaen, tabagin pa'y tiyag palengken. Agugas, tinanganan, ken agsibug ti mas masetas. At damit tay makibarbartek ka, ngem kela at nga agtaray ka. At daytan ti tudo, tasalapay kumabasada. Sirok ti pandiling, kinalalakim na kadulin. Aglabaken at kupin, agaw awir kapay ti upin. Aglansyaken at sagat, agpisukin agdengdeng. Daytat naganap mo, iti kapipili. Sirok ti pandiling, kinalalakim na kadulin. Aglabaken at kupin, agaw awir kapay di upin. Aglansyaken at sagat, agpisukin agdengdeng. Daytat naganap mo, iti kapipili. Daytat naganap mo, iti kapipili. Daytat naganap mo, iti kapipili. Alright, that's it. Roba.
Anda inak na sabat, umakit ngem na lapsat, inis makit kimit ma, nagtibayo to'y kaundat. No tilang tinet paudi, di pa maginawaw sexy, at ang wensan P60, yung ay na kailat makagargari. Umakit nga agpaiso, napigsa pailat inababato, makaalino ti patong na, makaparuso pailat kinina. Agbabaketa, isut kun nada kanya, uray manuy uyawen dat di damit rikna, tuy marikna. Agbabaketa, pudno nga agbabaketa, di dangamin na mutiganas, di bakit akainayan aya. Agbabaketa, pudno nga agbabaketa, di dangamin na mutiganas, di bakit akainayan aya. Yeehaw! Ipumatol iti bakit, kaskala at tatlangit, awan sa pulim di kinasamit, arakop na ken inage. Di bakit nasingsingpet, nabangbanglu awan mintis, uray dukuri bet-bet, awan sa pulim minakinagaget. Dakilariro tay kunkunada, nga amoy lupa ti angot da, di bakit akaromansa, nagpayduma ti ganas na. Agbabaketa, isut kunkunada kanya, uray manuy uyawen da, di damit rikna, tuy marikna. Agbabaketa, pudno nga agbabaketa, di dangamin na mutiganas, di bakit akainayan aya. Agbabaketa, pudno nga agbabaketa, di dangamin na mutiganas, di bakit akainayan aya. Ipumatol iti bakit, kaskala at datlangit, awan sa pulim ti kinasamit, arakog na ken inage. Di bakit nasingsingpet, nabangbanglu awan mintis, uray dukuri bet-bet, awan sa pulim minakinagaget. Dakilariro tay kunkunada, nga amoy lupa ti angot da, di bakit akaromansa, nagpayduma ganas na. Agbabaketa, isut kunkunada kanya, uray manuy uyawen da, di damit rikna, tuy marikna. Agbabaketa, pudno nga agbabaketa, di dangamin na mutiganas, di bakit akainayan ayat. Di dangamin na mutiganas, di bakit akainayan